Ayaw mo pag-video yun na nasa camera. Ato nang reviewon. You can stay on your seats, brothers and sisters. We will request Ustad Saddam Silad for a prayer. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغيرا. اللهم انصرنا المسلمين والمسلمات في كل مكان وفي فلسطين يا رب العالمين. سبحانك وبحمدك ونستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pong pagbanding, family banding sa Indonesia sa nasubuan sa Islam. Galing sa mga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam magawa sa ito ang mga tao. So kanisang celebration man, isa sa mga maayo na kinaiyan ang atong mga anak na anak sila maaning gingwaton kay para kuan sila, kanang excited sila, kanang part pa sa ilang memories, nagamay pa sila nga bata, kung nga magdagpo sila na ilang makita nga ang Islam lagi na yung community. Diba? So inshallah, itong ito sa Allah subhanahu wa ta'ala nga pakuspon niya ang atong komunidad o itong ito sa Allah subhanahu wa ta'ala nga usahan kanya dito sa kauban sa mga abrar sa Jannah na itong ipangandoy at inshallah sa pag-abot sa Jannah pangitaon ang kausag-usag. At this point, we would like to call Ustad Makjim Hamisani for the recitation or reading of Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. Okay, sige, forward yung gift. I-forward yung gift. Okay, sige, forward. Aman na, 5. 1. Mobile gift. Ay, isa. Sige, na-move na. Na-move na. 2. I-move. Ikaw 2 na gani, na-move na. Okay na, na-move ng 2. Na-move na. 3. Sige na. 3, okay. Na-move na. Okay, me to 4. Wala pa. Okay, last na lang. 7. Okay, that's it. Muna yung badal. Okay, open ninyo. I-reveal natin. April. Mashallah. 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 Mashallah.
Number 1, si Haji Ali Chaco. Congratulations sa si Brad Chaco. Basta ka na, napaliro ko ani niya sis. Number 2, si Sharifa. Si Sharifa. Picture Brad. Number 3 is si Sis Lorna Sis Lorna. Okay, Sis Lorna. Is number 4, si Sis Marlene. Okay, number 5 si Anissa Makana. Ang report na nangadlawan diri. Mashallah. Si Sis Romelda Iralio. Asa si Sis? Congratulations. Ako si Sis Zainab Iralio. Zainab, isa man po. Okay, si Sis Mr. Iralio. Okay, Gipakyan. Okay, si Sis Rukaya Iralio. Wow, grabe. Amazing. Kinsa pa ni? Okay, Mashallah. si Sis Jumaima. Sis Jumaima, congratulations. Mashallah. Sis Safia. Okay, sa inyong nag-ibig. Goto Brother. Congratulations. Thank you so much. Basta ko gusto nga pasalamatan mo ang nag-organize sa ato ang Tank Center. Ako ginihatag ni Sis Kalima. Mashallah. Sis Kalima. Mashallah. Sis Kalima, sobra-sobra nga akong pagpasalamat sa inyo ha. Sa inyong pag-organize sa ato ang Tank Center. Si Ustad Anas Laurio. Ustad Anas. Thank you so much. Para rin kay Ustad Anas. Okay, kinsa pa ba? Si Ustad Saddam. Sis. Mashallah. Okay, sis. Sapra. Congratulations. Yehey. Congratulations. Yehey. Kay sis. Yan ang gusto. Congrats. Sige, Ustad. Sige na. Habis na kakano? Yeah! Allah, mashallah. Mashallah. Ikaw to, bro. Mashallah. 1,000 million. Mashallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Mag-translate ng Tagalog, ha? What are the 6 foundations of Iman? Ano yung 6 na pundasyon ng pananampalataya? Faith. 6 na pundasyon ng pananampalataya. Nakauna yung tawhid. Paniniwala sa kabilang buhay. In order. In order kasi yan sa Hindi yan sa pwede i-1, 2, 3, go! Paniniwala sa Allah, paniniwala sa propeta. Go! Islam? Wrong. Sa panahon sa propeta, walay nagbuhat. O pagkamatay sa propeta, walay nagbuhat.
O pagkaabot sa karon nga generasyon, dili na siya mabuhat until sa day of resurrection. 1,000. Situational? Ay kanang kuan. Ayaw dyan, Sino ma-rap ako man yung general kaya Iharap siya, mismo yun ang propeta ng niya. haram siya, oo. Iharap siya sa propeta. Dahil pagkamatay sa propeta, Wala yung nagkuhan. nagkuhat. Iharap mo sa propeta. Dahil karon, kung buhat kong karon, di na buhat. Imposible na kayo sa Manila. Hatag sa nagkuhan ang kuhan, 1,000. Hatag sa 1,000. Wala pa na answer.